On this video, let us discuss about Age of Explorations and Inception of Globalization. In the 15th century, Western Europe entered the era known as the Age of Exploration, which lasted through the early 17th century. Factors that encouraged overseas voyages were the following. These were in search of new trading routes, the wealth of the East, and new knowledge. In the 15th century, a number of wealthy Europeans wanted to buy some goods from the eastern part of the world, such as jewels, porcelain, silk, and cinnamon, cloves, pepper, and other spices. But the major overland trade routes between Europe and the East had been controlled by the Ottoman Turks since 1453 AD. Thus, the Ottoman Turks who controlled all the land and the sea routes charged higher prices on these goods. Because of this, the major trading nations of the period, particularly Portugal and Spain, wanted to bypass the Ottomans and the Arabs who had controlled the roads. ከ15ኛው እስከ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በምዕራብ አውሮፓውያን የአሰሳና የግኝት ዘመን ነበር። በዚህ ዘመን አውሮፓውያን የባህር ላይ አሰሳ እንዲያደርጉ ካስገድዷቸው ወይንም ካነሳሳቸው ነገሮች መካከል የሚከተሉት ናቸው። እነሱም አዳዲስ የንግድ መስመር ፍለጋ፣ የምስራቁ የዓለማችን ክፍል ሀብትና አዳዲስ የዓለም እውቀቶች ናቸው። ሁሉንም በዝርዝር እናያለን። በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በርካታ አውሮፓውያን ከምስራቁ የዓለማችን ክፍል የቅንጦት ዕቃዎችን መግዛት ይፈልጉ ነበር። ግን አውሮፓን ከምስራቁ ዓለማችን ክፍል የሚያገናኘው የንግድ መስመር ከ1453 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኦቶማኖች እጅ የገባ ነበር። በዚህም ዋነኛዎቹ የንግድ ሀገራት በተለይም ስፔንና ፖርቹጋል በየትም ብለው ኦቶማኖችን የሚያሳልፍ የንግድ መስመር ይፈልጉ ነበር። The second factor that motivated European sailors to explore new areas was the wealth of the eastern part of the world. One of such factors is that the tales and strange existing story about distant places in the east increased the curiosity of Europeans about fabulous wealth of the east. The Venetian Marco Polo had told strange existing stories about how he had traveled to distant lands in Asia and had become rich. There was also the legend about Prester John of Indians. Prester John of Indians was a legendary king who was a rich Christian king who ruled somewhere in Asia and Africa. This legend has disseminated across Europe since the Crusades. ሌላኛው አውሮፓውያን የባህር ላይ አሰሳ እንዲያደርጉ ከገፋፏቸው ምክንያቶች ውስጥ ሁለተኛው የምስራቁ የዓለማችን ክፍል ሀብት ነበር። ይህም ከአካባቢው ርቀት ጋር ተያይዞ የዚህን የዓለማችን የምስራቁን ክፍል ሀብት የማግኘት ጉጉት አድሮባቸው ነበር። ሌላኛው ከዚህ ጉጉት ሳንወጣ የኢንዲያና የአፍሪካ አካባቢ ጠንካራ ንጉስ የፕሪስተር ጆን አፈ ታሪክም ኦቶማኖች ከአውሮፓውያን ጋር ያላቸው ግንኙነት መሻገር ጋር ተያይዞ ፕሪስተር ጆንን ለማግኘት ጉጉት ነበረባቸው። Exploration and discovery took place in a large scale in the 15th and 16th century because of the development of more efficient wind-driven sailing ships and availability of navigation instruments like the compass, the quadrants, and astrolabe that made long-distance voyages across ocean possible for European seamen. The new knowledge that the winds of the global seasonally blow in a regular patterns across the ocean of the world also made regular oceanic voyages possible. በ15ኛውና በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አሳሳና ግኝት በሰፊው እንዲካሄድ ካነሳሳቸው ምክንያቶች መካከል ለባህር ላይ ጉዞ የተሻሻሉ ምቹ የሆኑ በንፋስ ኃይል የሚንቀሳቀሱ ጀልባዎችና የባህር ላይ ጉዞ ቀለል የሚያደርጉ የተለያዩ መሳሪያዎች ለምሳሌ ኮምፓስን ጨምሮ በፈጠራ መገኘታቸው ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ወቅታዊ የንፋስ አቅጣጫን በተመለከተ አዲስ ዕውቀት ማምጣቱ የባህር ላይ ጉዞን ለማድረግ ገፋፍቷቸዋል። The last but not the least factor for the development of European exploration during the 15th and 16th centuries was the encouragement provided by the Portuguese Prince Henry the Navigator, who ruled 1394 up to 1460. Henry wanted to expand Portugal trade along African coast. He also hoped to find
the source of gold that Islamic traders had been carrying north from West Africa across the Saharan desert for hundreds of years. Henry devoted himself to training and equipping explorers. He brought the ablest sea captains, map makers, astronomers, and mathematicians that he could find. He helped to build better ships. Prince Henry also opened a school in southern Portugal for the leaders of his many expeditions. ሌላኛው በ15ኛውና በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የባህር ላይ አሳሳና ግኝትን እንዲያደርጉ ከገፋፋቸው ምክንያቶች ውስጥ የፖርቹጋሉ ልዑል ፕሪንስ ሄነሪ ዘ ናቪጌተር የባህር ላይ አሳሳ እንዲደረግ ማበረታታቱ ነበር። ይህ ንጉስ ለአሳሹ ስልጠና እንዲያደርጉና የተሻሻሉ የጉዞ መሳሪያዎች የተሻሻሉ ጀልባዎችን ጨምሮ እንዲሰሩ ማበረታታቱ ነበር። During the first half of the 15th century, Portuguese sailors set foot and occupied West African islands and eventually reached the southern tips of Africa, which they named Cape of Good Hope. In 1497 up to 98, Vasco da Gama sailed to the Indian round the Cape and returned back. He opened the Cape routes round Africa and across the Indian Ocean to the east. በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የፖርቹጋሉ ተጓዥ በምዕራብ አፍሪካ አድርጎ የደቡብ አፍሪካ ጫፍ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ደርሷል። በ1497 እስከ 98 ቫስኮ ደጋማ በደቡብ አፍሪካ ጫፍ አድርጎ ኢንዲያ ደርሶ ተመልሷል። በዚህም አዲስ የንግድ መስመር በአፍሪካ ጫፍ አድርጎ በኢንዲያ ውቅያኖስ ወደ ምስራቅ የሚያስኬድ አዲስ መስመር ከፍቷል። ስፔን was another sea power and trading status next to Portugal. Spanish fleets conquered several northern African coastal towns and islands. Spain also dreamed to find new trade routes to the Far East. Christopher Columbus, an Italian in the service of the Spanish monarch, made his first journey in 1492. He was trying to sail round the world to reach India, China, and the Far East. He did not know that the American continents were across his route. On his first and latter voyages, Columbus had reached not east as he thought, but the West Indies or Caribbean islands and coastal areas of mainland of the American continents. Other Spanish voyages soon confirmed that a new continent had been discovered by Columbus. His journeys opened the door for the Spanish conquest of the Americas. In the early 16th century, Spanish adventurers such as Herman Cortes and Francisco Pizarro destroyed the Aztecs of Mexico, the Inca of Peru, and other indigenous peoples of the Americas. By the end of the age of exploration in 17th century, Spanish America in the New World extended from what are now southwestern United States to the southernmost reaches of Chile and Argentina. Encouraged by the exploration by the Portuguese captain Cabral in 1500 AD, Portugal established its colony of Brazil in southern America. ከፖርቹጋል ቀጥሎ የባህር ላይ የንግድ ሀያል ሀገር ስፔን ነበረች። የስፔን መርከበኞች በርካታ የሰሜን አፍሪካ የደሴት ከተሞችን ተቆጣጥረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ስፓኞች ወደ ምስራቅ የሚያስኬድ አዲስ መስመር የማግኘት ህልምም ነበራቸው። ለስፔን መንግስት የሚሰራው ጣሊያናዊ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ የመጀመሪያውን ጉዞውን ያደረገው በ1492 ነበር። ኮሎምበስ ዓለምን በመዞር ወደ ኢንዲያ፣ ቻይናና ሩቅ ምስራቅ ለመድረስ ሞክሯል። ይሁን እንጂ የአሜሪካ አህጉር የሱ መርከብ በምትጓዝበት አቅጣጫ እንደነበረ አያውቅም ነበር። ግን ባደረገው ሙከራ እሱ እንዳሰበው ወደ ምስራቅ አልደረሰም። ይልቁንም በምዕራብ ኢንዲያ ካሪቢያን ደሴቶችና በአሜሪካ አህጉር ዋነኛ ክፍል ጠረፋማ አካባቢ ደረሰ እንጂ የሱ ጉዞ ስፓኞች አሜሪካ እንዲቆጣጠሩ ምክንያት ሆኗል። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የስፔን ጀብደኞች ሄርናን ኮርቴስ እና ፍራንሲስኮ ፒዛሮ የሜክሲኮን አዜቲክስ ግዛት፣ የፔሩን ኢንካ ግዛት እና ሌሎች የአሜሪካ ነባር ተወላጅ ህዝቦችን አውድመዋል። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የስፔን አሜሪካ ከደቡባዊ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ አብዛኛው ደቡባዊ ቺሌና አርጀንቲና ተለጥጧል። በፖርቹጋሉ አሳሽ ካርባል በመበረታታት በ1500 ፖርቹጋሎች በደቡብ አሜሪካ ብራዚል የራሳቸውን መንደር መስርተዋል። In 1519 up to 22, Ferdinand Magellan first sailed round the world from Spain at the head of 241 men and a fleet of 5 ships. Magellan sailed across the Atlantic Ocean to the coast of Brazil. He and his crew continued the voyage through a passage
to the Pacific, a passage known ever since as the Strait of Magellan. Magellan named the ocean Pacific, across which he and his crew sailed, and then reached the Philippines, where Magellan was killed in April 1521. The Victoria was one of the names of the 5 ships. The Victoria, with the surviving members of the crew, finally reached Spain on September 6, 1521, nearly 3 years after the voyage had begun. በ1519 እስከ 22 ፈርዲናንድ ማጅላን ለመጀመሪያ ጊዜ ከስፔን ዓለምን ዞሯል። እሱና የእሱ በርካታ መርከበኞችና የመርከብ ሰራተኞች በፓሲፊክ አድርገው አልፈዋል። ማጅላን ይህን ያለፈበትን ውቅያኖስ ፓሲፊክ ሲልም ሰይሞታል። በዚህም አድርጎ ፊሊፒንስ ደርሷል። ይሁን እንጂ በ1521 ማጅላን በፊሊፒንስ አይላንድ ተገሏል። በመጨረሻም ነገሮችን ተቋቁመው ማለፍ የቻሉ መርከበኞች እና ሰራተኞች መስከረም 6 1522 ከ3 ዓመት ጉዞ በኋላ ስፔን ደርሰዋል። The Spanish and Portuguese led the voyages of exploration in the 15th and 16th century. The Dutch, the French, and the British took the lead in the 17th and 18th centuries. Great Britain and France began to explore new trade routes and land across the ocean. In 1497, John Cabot, an Italian explorer who worked for the English, reached what is believed to be the coast of Newfoundland, or the present day, the lands of America. A number of French and English explorers followed, including Giovanni da Vezaro, who discovered the entrance of Hudson River in 1524, and Henry Hudson, who mapped the islands of Manhattan first in 1609 AD. የ15ና የ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የባህር ላይ አሰሳና ግኝትን ይመሩት የነበሩት ስፔንና ፖርቹጋሎች ነበሩ። የ17ና የ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የባህር ላይ አሰሳና ግኝት ይመሩት የነበሩት ደግሞ ደቾች፣ ብሪቲሾችና ፈረንሳዮች ነበሩ። ብሪቴንና ፈረንሳይ የባህር ላይ አዳዲስ የንግድ መስመሮችን አግኝተዋል። በ1497 ጣሊያናዊ ለእንግሊዝ መንግስት የሚሰራው ጆን ኮቦት የአሜሪካ አህጉር ጠረፋማ አካባቢ መድረስ ችሏል። የሁድሰንን ወንዝ መግቢያን ያገኘው ብራውዝን ጨምሮ በርከት ያሉ ፈረንሳውያንና እንግሊዛውያን አሳሾች አሰሳን አድርገዋል። In 17th century, French, Dutch, and British rebelled for dominance in the New World or the lands of America. England established the first permanent colony in Northern America at Jamestown in 1607 AD. Samuel du Champlain founded Quebec City in 1608 AD for France, and Holland established a trading outpost, the present-day New York City, in 1624 AD. በ17ኛው ክፍለ ዘመን በአሜሪካ የበላይነትን ለማግኘት ቅይም ውስጥም ገብተዋል። እንግሊዝ የመጀመሪያውን ቋሚ መንደሯን በሰሜን አሜሪካ ጀምስታውን በ1607 ዓመተ ምህረት መስርታለች። ፈረንሳይም በ1607 ሳሙኤል ዱ ቻምፕላይን የኩቢክ ከተማን አግኝቷል። ሆላንድም የንግድ ቀጠናዋን በኒው አምስተርዳም ወይንም በአሁኗ የኒውዮርክ ከተማ በ1624 መስርታለች። The Spanish and the Portuguese empires and British colonies in the New World were basically settlement colonies. By the early 17th century, permanent settlement end. Colonies were created in the New World or the present-day lands of America. In Brazil, Caribbean islands, and parts of Northern America, plantation colonies were also established by the European settlers and worked by slave labor. After this, world trade grew rapidly, which led to a commercial revolution that brought great changes. የስፔንና የፖርቹጋል ግዛት እንዲሁም የእንግሊዝ ቀጠናዎች በዋነኝነት የሰፈራ መንደሮች ናቸው። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቋሚ የሰፈራ መንደሮች እና ቀጠናዎች በአዲሱ አህጉር ተመስርተዋል። በብራዚል፣ በካሪቢያን ደሴቶችና በሰሜን አሜሪካ አካባቢዎች በአውሮፓውያን ሰፋሪዎች ሰፋፊ የእርሻ ቦታዎችም ተመስርተዋል። እነዚህ ሰፋፊ የእርሻ ቦታዎች ይለሙ የነበሩት በባሪያ ጉልበት ነበር። ይህን ተከትሎ የዓለም የንግድ እንቅስቃሴ አድጓል። ይህም የንግድ አብዮትን በማስከተል ትልቅ ለውጥን አምጥቷል። Portugal was more interested in developing a network of profitable trading posts in Africa and Asia than in controlling the New World. In the 16th century, they established trading posts in Asia and controlled most of profitable trade
in the Far East. However, after victory at Alcantara near Lisbon in 1580, a Spanish army led by the Duke of Alva invaded Portugal. Spain ruled Portugal for the next 60 years, and her interests were subservient to Spain's. Thus, Portuguese colonies except Macau and Goa were taken over by the European nations, particularly the ambitious Dutch. The Dutch also controlled the Dutch East Indian, the present-day Indonesia, while the British East Indian Company controlled most of the trade in India. British control over India was nearly completed by 1763 AD. The British also had a new trading post in India. This created a network of communication and trade, therefore largely ended the need to search for new routes. But it is important to know that exploration did not cease entirely at this time. Eastern Australia was not officially claimed for Britain by Captain James Cook until 1770 AD, and much of Arctic and Antarctic were not explored until the 20th century. Much of the interior of Africa was also unexplored by Western until the late 19th century and early 20th century. ፖርቹጋሎች የነበራቸው ፍላጎት በአዲሱ አሜሪካ መንደር ከመመስረት ይልቅ በአፍሪካና በኤዥያ ትርፋማ የንግድ ሰንሰለቶችን መመስረት ላይ ያጋደለ ነበር። በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኤዥያ የንግድ ቀጠናዎችን በመመስረት የሩቅ ምስራቅን ትርፋማ ንግድ ተቆጣጥረውት ነበር። ይሁን እንጂ በ1580 ለ60 ዓመታት ፖርቹጋሎች በስፔን ስር መሆናቸው በአዲሱ አህጉር የፖርቹጋል መንደሮች በአውሮፓውያን ተወርሰዋል። በተለይም አብዛኛውን የፖርቹጋልን መንደሮች የወረሰችው ደች ነበረች። ደቾች የደች ምስራቅ ኢንዲያን ወይንም የአሁኗን ኢንዶኔዥያን ተቆጣጥረዋል። የእንግሊዙ ምስራቅ ኢንዲያ የንግድ ድርጅት አብዛኛውን የኢንዲያን ንግድ ተቆጣጥሮት ነበር። የእንግሊዞች ኢንዲያን የመቆጣጠር ሂደት የተጠናቀቀው በ1763 ነበር። ፈረንሳዮችም ጥቂት የንግድ ቀጠናዎች በኢንዲያ ነበራቸው። እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴያቸው የግንኙነትና የንግድ መረብን ፈጥሯል። ይህም በብዛት አዲስ የንግድ መስመር የመፈለግ ፍላጎትን ገጥቶታል። ይህ ማለት ግን በአጠቃላይ አዳዲስ የንግድ መስመር ፍለጋ አቁሟል ማለት አይደለም። ለምሳሌ አብዛኛው የአርክቲክና የአንታርክቲክ አካባቢ እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አልታሰሰም ነበር። አብዛኛው የአፍሪካ አህጉርም እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻና እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ድረስ በምዕራባውያን ያልታሰሰ ነው። The age of exploration had tremendous importance that significantly transformed the world. Methods of navigation and mapping improved. Initially, navigators used traditional charts, which were based on coastlines and posts of call, keeping sailors close to shore. The Spanish and the Portuguese explorers who journeyed into unknown places created the world's first sailing maps, delineating not just geography of the lands they founded but also the seaward routes and ocean currents that led them there. As technology developed and known territory expanded, map and map making became more and more sophisticated. The age of exploration also expanded geographic knowledge. More and more people began to see and study about various areas around the world. የአሳሳው ዘመን ዓለማችን ትርጉም ባለው መልኩ በመቀየሩ ረገድ ዋነኛ ሚና ነበሩ። ከዚህም በተጨማሪ የባህር ላይ ጉዞንና የካርታ ስራን ማዘምኖታል። የመጀመሪያውን የባህር ላይ ጉዞ የካርታ ስራን የሰሩት ስፔኖችና ፖርቹጋሎች ናቸው። የቴክኖሎጂ ልዕቀቱ እያደገ በመጣ ቁጥር የካርታ ስራም እየዘመነ የመጣ ነው። የአሳሳው ዘመን የስነ ምድር እውቀትን አስፍቶታል። በዚህም ከጊዜ ወደ ጊዜ በርካታ የዓለማችን ህዝብ አዳዲስ ቦታዎችን በማየት ጥናቶችን አድርጓል። The explorations also resulted in what is today called Columbian Exchange. The Columbian Exchange was the widespread exchange of plants, animals and diseases between Americas and European continents. There started an exchange of plants and animals between the old and the new worlds. For instance, maize, potatoes, sweet potatoes, cassava, tomatoes, pumpkins, chili peppers, cocoa, peanut and pineapple were introduced to the old worlds only after Europeans' conquest of the Americas. In return, Europeans introduced wheat, grapes, banana, sugarcane, coffee and domesticated animals like horse, cattle, pig, goats, and chickens to the New World. Likewise, Europeans had never seen turkeys, llamas, or squirrels before setting foot in the Americas. The two worlds also exchanged diseases like measles and smallpox of Europeans that decimated Native Americans, venereal and syphilis from the New World
that became epidemic in the 15th and 16th century Europe. The Columbian exchange had two important effects, such as population increase resulting from the transfer of food crops from continent to continents and migration of millions of Europeans into the New World. አሳሳና ግኝቱ በአሁኑ ወቅት ኮሎምቢያን ኤክስቼንጅ ብለን የምንጠራውን ውጤት ይዞ መጥቷል። ኮሎምቢያን ኤክስቼንጅ የሚገልጸው በአሜሪካና በአውሮፓ አህጉራት መካከል ላይ የነበሩ የበሽታ የእጽዋትና የእንስሳት ልውጦችን ነው። ለምሳሌ የተለያዩ የግብርና ምርቶች በቆሎ፣ ድንች፣ ስኳር ድንችና የመሳሰሉ የግብርና ምርቶች ከአሜሪካ ወደ አውሮፓ ሲገቡ ስንዴ፣ ሙዝ፣ ሸንኮራ አገዳ፣ ቡናና የመሳሰሉ እንዲሁም ከእንስሳት ፈራስና የተለያዩ የእንስሳት ዝርያዎች ከአውሮፓ ወደ አሜሪካ የገቡ ነበሩ። በዚህ በአሳሳና ግኝቱ ምክንያት ሁለቱ አህጉራት አሜሪካና አውሮፓ በሽታንም ተለዋውጠዋል። ለምሳሌ ፈንጣጣ ከአውሮፓ ወደ አሜሪካ የገባ በሽታ ሲሆን የአባላዘርና የቂጥኝ በሽታዎች ደግሞ ከአሜሪካ ወደ አውሮፓ የገቡ በሽታዎች ሲሆኑ በ15ና በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ለአውሮፓውያን ዋነኛዎቹ ወረርሽኝ በሽታዎች ሆነዋል። በአጠቃላይ ኮሎምቢያን ኤክስቼንጅ ሁለት ዋና ውጤቶች ነበሩት። እነሱ በሁለቱ አህጉራት በአሜሪካና በአውሮፓ በመጡ የምግብ ልውውጥ የምግብ ችግሮችን በመቅረፉ የህዝብ ቁጥር እንዲጨምር ምክንያት ሆኗል። ሁለተኛው በሚሊዮን የሚቆጠሩ አውሮፓውያን ከአውሮፓ ወደ አሜሪካ ፈልሰዋል።